Assalamu alaikum, hurmatlı Bağıttı kanalının görüşçüleri, jana kattалуучулары. Бүгін 6 июнь 2022 жыл. Жаңы Ноқат мал базарындағы чөп маларын таныштырабыз. Ушул беде 280-ден сатылды. 280. Ancha bu yerda 100 tam. Бұл беде 290 сатылды. Қарасының бедесі. Бұл 255. 245 сатылды беде. 190-дан алынды ушул саман пресс. 190. 220-дан кетті ушул экспорт. Қара суныкі 230 штук. 220 сатылды ақчөп. 220. Ақчөп 223 сатылды. Қаншадан болды? 13,5. 240-тан сатылды. Ушул экспорт. Көкбелдің экспорт. 230-дан сатылды. Көкбелдің чөбі. Экспорт аралаш. 228 сатылды ушул беде. Арпа аралаш. Чөп аябай көп келтир бүгүн жаңы Ноқат мал базарына. Беделер 250-ден 290 сомго чейин сатылды. Экспорт сеттер 220-дан 240 сомго чейин. Саман пресстер 190-дан 200-ге чейин сатылды. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Каналга катталып коюңуздар. Сак саламатта болуңуздар.